Cha guys, njengoba ngiqopha le video ngifuna ukusho ukuthi cha, into zamanje seziweak. Mina ngikhula benginokuhlofa slice besinkwa ngisuthe, kodwa manje usuthenga isinkwa uthi ufuna ukushaya 6 slice nyana ingafiki la kumele ifike khona, ugcina manje sokuqeda isinkwa ungasabonakala ukuthi udla kakhulu noma ukudla okuweak. Hayi i-wrong lento abayenzayo. Hayi ukuthi sidla kakhulu, ukudla sokuweak. Kumele sicomplain kuma manufacturers. Guys, even noma usuthi uthenga obanana bakhona sekumele uthenge nga2 manje. Hayi guys. Hayi. Into ekumele niyenze, ngitshela abangani benu nabangani babangani benu, batshela abangani babangani babo. Balike ipage lami uSpace ku Facebook. Nasizokudakelwana. Ningifollow. Ngisafuna nje ukudla lokhu lokuncane lokhu ngoba sekuncane vele sekuyaphela.